O niya sa tong pagbalik makasama kay nana si Attorney Rufil diri sa Pikas Linya. Kadiyot na sa kayo ha. Usab makasama okay na? Okay na kasama nga Nestor? Okay. Sige, no, niada sa kwan. Pikas Linya, mga sukindig paminaw. Okay na diay, sige. So, Attorney Rufil, maayong buntag. O gusto makaubanan diha, Attorney Rufil, may buntag. May buntag, kasamang Binji. Kumusta atong signal karon? Okay na, Attorney Rufil, madungog na, klaro na. Okay, may buntag kasamang Binji og sa ato mga sukintig paminaw sa tibuok Kabisayan, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan nga kutob sa mabot sa tong Sibya. Gikan kasamang Binji diri sa Garden City of Samal. Kauban sa atong Uplantabang team. So ni ata karon unya dayon motabok na migbalik pod ngadto sa mainland no sa Davao. Kana na mainland na kay karon ni amanta sa Garden City of Samal, Davao del Norte. So kasuri kita diri kasamang Binji. Puti Ito sa kang kasamang Arnold Bustamante nga balay kay imbitar ta. So salamat kayo nya. Shout out ngadto ni Mother Rita og ni Buyet, igsuon ni kasamang Arnold si Buyet o si Madelita ang mama ni kasamang Arnold. Unya mao na no nag kanang tanan nga observation nimo kasamang Binji og tanan nimo gipanulti, tanan gyud. Hasta imong observation sa hearing sakto gyud tanan. Kining ako puno-puno lang ning ako kasamang Binji kay aron pod makapangamusta tas to mga listeners niya pa-check attendance ning ako sa to mga listeners. Oh. Okay, daghan So, kayo nga kuan, daghan kay gimingaw ni Attorney Rufil og gaatang pod no sa unsay ato ang stand aning ni ang ikatulong adlaw sa impeachment trial. Oo, so samtang wa pa may magmobiling bagyo una na lang ako ang rekusod sa kanana ang unang hugna kay basig man lakaw mi karon taon. So nindot katingo observation tanan mao na to. Ang ako lang ikapuno kasamang Binji maong bida no kuan gyud. Kung atong sakyan tong before ko madto sa Mirits no, kung atong sakyan tong giingon ni Ping Lacson og ni kini ni ang Win Gatchalian nga ang gasto sa Senate kada adlaw 25 million kasamang Binji. Sakto pa pagsugod pa lang sa impeachment Lunes, Martes, Miyerkules 75 million na gasto. Sus dako Usa pa ka witness ang na-present. Unya next week another 3 days nga hearing Monday, Tuesday, Wednesday, another 75 million, 150 million na sa pagukod lang sa 125 million ni Vice President Sara Duterte nga allegedly confidential funds. Medyo dunay kuan dunay kakulian ni napita. Now, arita, mudaib ta sa kinini ang witness kagahapon kay sa ato nang giningon sakto tayong observation gahapon bida kung atong evaluate way pabor-pabor nakalamang ang depensa kasamang Binji. Atong masubay nga kadto ang permiro god sakto na imong giingon ang atong observation pag first day mamanto ang mga statements no ni Congresswoman Jerby Luistro niya bawas pod ang defense pinagi ni Attorney Sison. Pag second day mao naman to ang presentation sa witness sige object ang defense na presentar ang prosecution sa ilang witness unya kagahapon kabawas pod ang defense pod may nag cross examine gisigihan og object isang object pero nakalusot gyud ang mga pangutana kasama Binji wa gyud mapugni mo na giingon sa IFM mapugngan pa ni Wa gyud na pugni. wa gyud pugni unya ang atong evaluation mao nga bisan pa man tuod og parehas ra bang giitan nga abogado no with all due fairness ang defense ug ang prosecution pareha mga maayong abogado no di ko man naway og unsa okay ako ang observation parehas na maayo. Now, ang atong na obserbahan maong kini ni ang witness lang sa prosecution wa gyud maka mabutang na to og sa may termino kung gamiton way hinungdan or unsa ba wa gyud. In fact ako forecast kagahapon kasama Binji nag-ingon ko nga pwede duha mahitabo pwede mo ingon ang defense nga no cross na no cross no need na number 1 number 2 pwede lang i-cross paghatag og katong no cross paghatag og statement nga di na kinahanglan i-cross examination kay way hinungdan ang witness. Ikaduha pwedeng i-cross para mabungkag yun paghatag og statement sa niya mao ni ang inyong witness nga wa gyud ngano man ani ha ang witness kini nga witness dili nimo ma-present as expert witness. In fact he was not presented as an expert witness. Di man sa mo qualify as expert witness ang duha ka semana ang training kasama Binji. Mao gyud Oh. Ang man magtraining kag duha ka semana niya
expert na ka. Oh. Kana kanang computer graduate kag computer. Pila ka kuha na Oh. kanang names? Upat ka 4 tuig. years. Oh, 2 years to 4 4 years years na. magani. Oh. IT. Oh. Eskwela kag 4 years di man ka matawag og expert ni kahuman. Oh. Nya kini 2 weeks expert na di mada. Ano yung DMD? DMD, di mada. Wa gabae. So, wa siya ma-present as expert witness. Therefore, i-present unta siya as ordinary witness. Ang problema, kung imong i-present as ordinary witness, wala man siya personal knowledge. So, sa ato pa, hearsay ang iyang testimony. Hearsay ang iyang testimony. Number 1, wala siya dito atol sa press conference ni Sara Duterte. Mm. So, hearsay, wala siya personal knowledge, ana. Ikaduha, pag-broadcast, ana, ni anang maong press conference, wa gani sa kadungog in real time. Mm. So, medyo, kuan yun, ang iya ra gyud anang, ang iya ra gyud nga gamit siya kasama medyo mao nga, dunay press conference si Sara Duterte, nagsuwat sa Samita, kutob lang gani ha, una kong ingon, pwede ganito, wa na to, Mm. nalangan na hinuntag maayo, pero at least, gi-cross-examine man gyud sa defense, okay ra pod. Kay dito nahibaw-an kasama Binji, ang shattered into pieces gyud. Ang pag-cross-examine na, tawa ha, akong i-explain ha, tawa. Ato ipa, batik sa Binji ka ng pag-cross-examine na. Hinay-hinay lang ang pag-cross-examine sa abogado sa depensa, pero bungkag yun. In fact, isigihan og isang object, makalusot man yun. Mm. Ang question, bisa kung saan pag-object. Kaya ang objection, mura lang itong nadugay, og samok-samok na lang ang objection ba? Mm. Na ato paminawon kasama Binji, ako nagipapreparar ni kasama Gerald. Sige ko Ronald. Misunderstood Okay. the question. Mr. Calilong, you may answer if you understand the question. I will repeat the question. Your Honor. Kindly repeat, counsel. Thank you, Your Honor. There is still no affidavits of the journalists from media outlets appended on your revised affidavit of investigation, sir. May I qualify my answer, sir? No, sir. Oh. Just answer yes or no. Kindly look at the document presented to you. On redirect, counsel can make you explain the disparity, if any. The question is simple. Are the affidavits attached to the affidavit of investigation? So yahan ang ipangita dito naa ba tinoy na attach kay nakalimot tingali sad siya. Ah, Di- May I see the question number 6? Your Honor, my question does not relate to question number Kindly 6. show the witness, counsel. I will. It will enable him to give an intelligent answer. Can we to your please question. flash certification and put it to paragraph number 6? The paragraph number 6 states that only the minutes of meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted. Although the minutes were signed, there were no individual affidavit executed regarding to the content of the minutes. On this, Okay, sir. I have no So the question. answer is the affidavits are not attached. I have executed an affidavit, sir. No, the Sir, affidavits of the two journalists are not attached. I think that's the only question of Yes, sir. counsel for the respondent. Thank you, Your Honor. Gamay na ha, to explain gamay. yes, Instead, Attorney sir, Rafael, kanina Sige. sa kasama Gerald. Okay. Kini tanawa ra gud, nakalusot ang pangutana sa abogado sa depensa, nagsalimuang og tubag ang taga NBI nga kini si John Mark Calilong. The question was very simple. Do na by affidavit attached katong affidavit sa journalist? Why is it material? Because hearsay ang iyang testimony aning NBI. Because wala siya dito. Wala siya personal knowledge. Ang dunay personal knowledge katong journalist nga appeal pag press conference. Mm. Mo nagipangutana ni ining attorney Narbasa. Ug mo gisundan ni Chief Escudero, the question is very simple. Naabay gi-attach nga affidavit sa journalist. So wala. Wala hinungdan. Ngano man, balikon ako, hearsay evidence as ordinary witness because he was not presented as an expert witness. He was just presented as an ordinary witness. So meaning,
kinahanglan nga doon na kay personal knowledge. Kay ordinary witness man ka, wa man sa personal knowledge. Man ang gipangutana sa kadtong mga journalist nga dito nga doon personal knowledge na abay affidavit attached. Naglisod og tubag. Murag mo likoy-likoy, ayog likoy-likoy. Nga wa gyud. So kanang napita kasama binji bida tangkugo sa napita. Kanang napita nga kanang nga punto tangkugo siya na puntuha. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Okay, so ato ang balikan no makasama si Attorney Rufil lakabahin aning ni ang ato ang gisgutan. No, usab karong buntaga. Attorney Rufil, balik ya nimo. Okay, salamat ka sa mga binji. So kinini ang anindot kaayo no ang katotoang mao nga punto. Kadto nga punto guba ang witness sa sa prosecution na emphasize gyud nga wala gyud value tong iyang kwan. Kutob lagi siya nga nakahipos siya og kanana ang press conference si Sara nga pwede anybody can do that. Even atong mga technician pwede na. Ang tanang tawo nakahibaw naman nga doon na to press con. Bisag si Nimuel maon siya makuha adto. Kuhaon naman mo sa kuan. Oh, na naman na Ikaw. sa Facebook na. Oh. Natoy padayon kanang iyang kwan kanang lain punto sa unahan. Natoy padayon ang iyaga cross examination kasama Gerald. Okay. To the affidavit of investigation are affidavits of NBI agents, correct? Yes, sir. Not the journalists who were present The one who during interviewed. the November 23, 2024 press conference. The one who interviewed, sir. Yeah, the one in the interview. Not the journalists. Yes, sir. Ask and answer, Your Honor. Sir, in the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you identified, despite DOJ's recommendation number 7, can we show again DOJ recommendation number 7? In the certification dated February 5, 2025, it is still the NBI Cybercrime Division that is the complainant. I believe this is answered on the letter of the director, sir. Sir, my answer is answerable by yes and no. The complainant is still the NBI Cybercrime Division. Yes, sir. Thank you. The supposed offended parties in this case would be President Bongbong Marcos, Yes, sir. the First Lady Lisa Marcos, Yes, sir. the former Speaker of the House Martin Romualdez. Yes, sir. Did President Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation? No, sir. Sir, I'm showing you again for the record the affidavit investigation. Sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos? Only the responses, sir. Sir, listen to my question. That's Did the you- answer. Your Honor, he did not answer, so I am entitled to That's ask his again. answer. Not responsive. The question was, Mr. Witness, did you attach the affidavit of President Marcos to the February 10 affidavit? No, sir. Did you attach an affidavit of the First Lady Lisa Marcos on your affidavit? No, sir. Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation? No, sir. To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference? He made a statement, No, sir. sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge, sir. Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Honor, Withdrawn, Your Honor. argument that Okay. Attorney Rufil? Kidi. So kini napita ha tanawa lagod gi-emphasize ha. Ang problema ang crime nga ilang gi-allege is dunay grave threats.
ang grave threat, ang subject nga si Marcos, sakto na yung pagka-cross-examine ha, nga primero, ni-appear ba si Marcos dito sa inyong opisina? Wa. Ni-appear ba si First Lady? Wa. Si Speaker, ni-appear ba? Wa. Now, sunod, nga, kwan, doon na, i-attach ba ninyo ang affidavit ni Marcos? I-attach ba ninyo ang affidavit ni Lisa? I-attach ba ninyo ang affidavit ni Martin? Wa, gihapon. Sunod, nag-file ba o complaint si Marcos? Ang tinubagan bitaw nga, I have no personal knowledge. Ngano di man mo ditso na lang? I have no personal knowledge. So masabot ni mo nang gipangutana siya, did you really investigate this case? Objection dayon ang Oh, kinini ang prosecution. prosecution. Mm. Pag object sa prosecution, withdraw. Withdraw ang defense. Unsa man na? Strategy sa defense. Basta importante na pangutana niya, unya withdraw. Di wa makaarti ang prosecution. So na outsmarted ang prosecution kagahapon na kasambinji sa depensa. Mo ni ang nahitabo. Kay importante man sila man maoy gihulga ka ni Sara. Ngano wa man sila mo appeal sa NBI? Ngano wa man sila di man sila may complainant. No, ato ipadayon kana pay dugang mga punto sa unahan kasama Benji. Mo na nga pagpangutana withdraw. Kay may object ang pikas, wala may problema ang object ka kay ako mag-withdraw ang question. But at least tuwa na dito na-appeal na sa transcript kasama Benji. Nabati na sa katawhang Pilipinon ang maong question. Okay. Ato ipadayon Ralph. Okay. Will they investigate this? How about Question the has been Speaker, withdrawn. Martin Romualdez? In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice. Yes, sir. Thank you. Based- Thank you. And despite the fact that the NBI Cybercrime Division did not comply with recommendations number 6 and number 7 in the certification date February 5, 2026, it nevertheless filed the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you identified today. Can I qualify my answer, sir? No, sir. Just answer with a yes or no. Witness may be allowed to answer according to how he wishes to explain. Oh. You may proceed, Mr. Witness, to answer. Yes, sir. Thank you, Your Honor. For this case po, we complied with the requirements of the DOJ. That's why we secured a second certification wherein our documents is enough for preliminary investigation, sir. Okay. Thank you. And this certification is a certification dated February 5, 2025, correct? Kindly show the witness the This is not the new certification, sir. Oh, sorry, sir. So, apologies, Your Honor. February 11. Yes, sir. This was also executed by Senior Assistant State Prosecutor J.V. Lawrence B. Bandong, correct? Yes, sir. Now let's discuss the nature of the investigation you conducted. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. There, okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. oh. Can I I'm object to asking, that, Your sir. Honor, please? I'm That's asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. argumentative counsel. Move on. Mutuo proprio, sir, means, Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is sir, what does cross-examination. you mentioned mutuo proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you sure, get- sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? How, Okay. Okay, Gamay lang, okay, gamay lang. kasamang Gerald. Okay. Gamay lang hapo sa gamay lang. Tanawag ka sa Benji, naning puntuha ang prosecution nga siging ga-object, makalusot gyud ang question. Inig object niya ang iyang punto argumentative. Kay kana magong witness dili nimo na pwede nga makiglalis ka sa witness. So, argumentative pero nahimo na gi-rephrase ang pangutana. Pag pangutana, what do you mean by kuan? Kini ni ang mutuo proprio. Natubag naman. So ang nahitabuan ni murag nahitabo na hinuon nga ang prosecution lawyer nagsigig object pero wa magsilbi ang objection. Nakalusot ang mga questions kasama Benji. So mao ni no na outsmarted ang abogado sa prosecution aning mga puntuha. Okay atong ipadayon. Ato ipadayon kasama Benji.
Okay. How about direct investigation? What does that mean? Your Honor, okay, never mind. Directed investigation. What does that mean? There is instruction from above, sir. From? Above. From upper. What does above mean? It may be the DOJ or the higher. Higher. What's higher than the DOJ? Based on that, it's only the DOJ, sir. Based on. You said above the DOJ, sir. No, sir. Above the Sir, NBI, sir. you said above. May I ask for a Argumentative, Your Honor, Counsel, argumentative. counsel, again, I would have to sustain the objection. It is argumentative. I heard All the right, answer, and he meant as a general term above, but referring apparently to only the DOJ in this particular instance. We submit, Your Honor. Please proceed. You confirmed that the NBI Cybercrime Division is the complainant gamay lang, in the case against Okay, kasama Gerald, gabay lang sa, okay? Okay. Kana sa Mambinji, aligili kay ng puntuha ha nga pagpangutana na mitubag ang agent nga si John Mark Calilo nga dunay instruction gikan sa DOJ ug above. So ang sunod pangutana, DOJ, kay ang NBI under man sa DOJ. Kung naay above sa DOJ kinsa na? Sa limo ang ugtubag. Ngano man, wa na may laing above sa DOJ. Ang president naman. So kung dunay instruction sa taas sa DOJ ug above sa DOJ, ang instruction na do to sa presidente. Because ang secretary sa DOJ is an alter ego of the president. Mao nay punto diha nga na butyag na pud hinuon ang mando gikan sa taas atong ipadayon ni kasama Benji Aragod ang kini na pag-emphasize ana sa unahan. Gisigig object pero naay emphasis sa unahan. Okay, ato pinahon. Okay. and that the DOJ filed this with the NBI filed this with the DOJ. Objection, compound, Your Honor. That's a no compound question, Your Honor. That was just a statement. Counsel, Oh, exactly. Your Honor, a Is laying statement. the basis for a question. Go to your question, counsel. Sir, the NBI, of course, you're from the NBI, is under the Department of Justice. Yes, sir. Your Honor, we can take judicial notice of that. We Your cannot- Honor, if I'm on cross, Your Honor. I know, but there are things that No. did not be Your Honor, discussed. please. Can I, Your Honor? Your Honor, please. Counsel, let's give him some latitude. Much obliged, Your Honor, much although we obliged. can't take judicial notice of that, it's part of his cross-examination. Yes, thank you, Your Honor. Mr. Witness? The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no? We are under, sir. But we're independent. So you do not know. Oh, Your Honor, that's sorry. argumentative. So Sir, you are do you- not know? All right, Your Honor. Are you aware of Book 4, Chapter 8, Oh, Supervision and Control of the Admin Code? Your Section Honor. 39. Your Honor, I have no Your Honor. question yet. Yeah. Please. yeah. Section Counsel for 39. the prosecutor, let the counsel for respondent finish his question. Yes, Your Honor. Section 39 thereof, Secretary's authority. The Secretary shall have the supervision and control over the bureaus, offices, and agencies under him. Supervision and control. Sir, my question is this. Is the NBI, the National Bureau of Investigation, under a bureau under the Department of Justice? Yes, sir. Thank you. And, sir, the President has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current President is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Yes There's or no no? other Yes, sir. president. We Oh, only he have one answered already, Your president. Honor. Already asked and answered. The head of the executive branch is President Ferdinand Marcos Jr., correct? Yes, sir. The very same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. So, in other words, the NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. I Your Honor, withdraw, Your objection Honor. I to that. withdraw. I The withdraw, Your ground Honor. is the ground is. I withdraw. It's Your Honor. Oh. It's even more compound question Nothing to asking object to. several Withdraw, Okay, Your okay, Honor. kasama Withdraw. Gerald. Okay. Okay.
So nindot kay G, no? Nindot kayo nga pagka-cross-examine. Tinduta oy murag I-establish good nga si alegre ang kayo. NBI under sa DOJ, under ni Marcos. Si Marcos dunay supervision, direct supervision sa DOJ secretary, isip mo yung alter ego all the way down. So, niya ang pangutana niya nga siya may constitutional head sa DOJ, dayon withdraw ang question. Kaya yung object man ang prosecution. Pag withdraw, strategy to. Strategy to. Pangutana, then withdraw. Pero nakahibaw na, nabutang na sa record, o nahibaw na ang katawahang Pilipinon. So, mayo ang strategy nga gigamit sa dipinsa ining puntuha kasama Benji. So, niining si Manaha, dili pa ko moingon sa kuan kay sayo pa kayo ihukom, sayo pa kayo. But sa first 3 days nga hearing, ginansya ang dipinsa. Dili kay dako sad. Kay wa man ta mahibaw pod sa sunod semana basig makabawas po ng prosecution. Pero sa first 3 days nakalamang ang dipinsa, but sa ako nag-ingon, wa pa ta masayod sa sunod semana basin doon na sa mga witnesses nga makabawi ang prosecution. Mas pagkakaroon ang sigurado ron nga nakaginansa kasama Benji o sigurado nga naalkansi, hibaw ba ka kasama Benji? Ang nakaginansa karon unang-una si Chis Escudero, nakaginansa siya nga naman siya nahimong presiding officer, napakita niya ang wit. Mayo, actually, although questionably ang paggalingkod ni Chis as presiding officer, questionably na gumikan kay dili man sa mga Senate President, but so far sa iyang pagda as presiding officer sa impeachment court, mayo niyang pagkada. With all due respect to Chis Escudero, ginansas Chis ani, although naiusahay iyang mga rulings nga mura og mopabor speakers ana, pero para nako manageable ra. So ginansa si Chis ani, naka-gain siya og kanang makita sa mga tao nga bright si Chis, kamao siya unya abogado siya nga mayong pag-handle niya ang impeachment court. Yung kibaw ba kag kinsay naalkansi, ang dakong alkansi kasama Benji? Ang taong bayan kansi aning dako kay gastong yati. Taong bayan alkansi pero gawas ana ginansa si Chis ani sa maong impeachment. Alkansi taong bayan po labaw sa tanan, ang dakong alkansi si Win Gatchalian. Wen Gatchalian. Naunsa tapad ni tapad ni Chis. Taon may pay unta tog senador na lang siya nga ordinary senator, lingkod siya sa ubos ba? O dili siya ma-emphasize kana tapad sa Chis Escudero. Chis makita ng pertim brighta. Si Win Gatchalian perti taong Jesus Ginoo ko. Pitok-pitok na yung mata dito. Tumulag akong giingon, hinumdum ka sa una pa nga, in the meantime nga doon impeachment, that was my opinion long before. Nga while na impeachment na apa, ihatag na ni Chis ang pagka-presidente or ni Kiko. Kaya mo man ang ilang abogado sa ilang habig sa new majority. Di lang tanawato ni Win. Iya man yung gidawat, itanawa na Kiko siya. Gimuhimuan na siya mga memes noon nga, naggansilyo sa kasamang Benji. Nagsinyas-sinyas siya. Mura siya nagsinyas ka na bitaw na mag-broadcast siya na amang bitaw nga siya magsinyas. Dapat yung gibutangan og mga buwak sa Benji. Alkansi kayo eh. Alkansi si Win Gatchalian ron. May tapad ka diha ni Chis nga niya. Kuan ba, dakog alkansi kasama Benji. Mao na akong giingon kani adto pa may pantatuog. Senador lang siya para ba dito lapid ba? Wala ma-emphasize kay dito kalingkod sa ubos. Di kay makita sa kamera. Pagkasalipod-salipod ka ba kana nabantang gid siya nga di man ni kamao des Win. Okay, Atty. Rufil, unya ato ang oras alas 7:00 na mas buntag. Anya Okay. sa kasamang nisor ang atong Arimen Network News na nagonos Pikas Linya Town. Okay. Sige, gikan na lang diri sa Garden City of Samal, Davao del Norte. Salamat kay kasama Benji. Kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Uban sa kinitibok ang puwersa sa atong uplantabang team. Di ko nalanganan, unya na siguro. Salamat o mayong buntag. Okay, salamat Atty. Rufil sa imuhang pagduyog nato karong buntaga. Medyo nakuwangan ko sa kanang naang kuwang pa kayo akan nabang kanang kuwas-uwas, kuwang tas oras. Kasamang ni Sir Bernard kabalaka kay atong pagbalik magkasama. Atong balikan gyapon si Atty. Rufil sa to ang pagbalik. San ba lang sa kadali ha?